आयतारा 4 सुवातांनी जिल्हा पंचायती खातीर वेंचणुको जाल्यो। 2 उत्तर गोंयांत जाल्यार 2 दक्षिण गोंयच्या सुवातांनी वेंचणुको जाल्यो। कळंगूट, खोर्ली, नुवें आनी कुडतरी सुवातांनी झेडपी वेंचणुको जाल्यो। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। जसो आमचे पोलिंग स्टार्ट जालें, हांव भोंवपाक स्टार्ट केलें आमच्या पोलिंग बुथान। पोलिंग मातशें सद्या स्लो आसा, बट ओवरऑल पिकअप जातलें जसो दीस वयता तसो। लोकांचो रिस्पॉन्स जेन्ना हांव भोंवपाक गेलो डोर टू डोर, म्हाका रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळो आसा बिकॉज ऑफ ऑल द वर्क्स दॅट मायकल लोबो हॅज डन इन हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी। आमच्या बरोबर आमची विलेज पंचायतीचो म्हाका बरो तेंको मेळ्ळो आसा, प्लस आरपोरा नागवा विलेज पंचायत प्लस आमची कांदोलीम पंचायत। आनी डोर टू डोर हांव कालांगुटान भोंवलो, थोडे 1-2 वाड्यान कांदोलीमूय कंप्लीट केल्ले आसा। रिस्पॉन्स हॅज बीन व्हेरी गूड, पॉझिटिव्ह फिलींग आसा म्हाका। वी वील गो थ्रू दीस इलेक्शन एंड सेक्युअर द विक्ट्री and we'll definitely work for the betterment of the society and people at large. Okay, what do you margin you expect from the local? Sir, it depends on polling turnout कशें आसतलें तें. We will be able to give you the figures in the evening session when the polling concludes. At the moment, the figures has been little bit low, but it will pick up. We'll have to check up the figures in the evening session. Result will be in favor of the Congress, I feel, because there have been threats for my supporters. सगळ्यांक धमक्यो घातल्या आनी आतां ह्या बुथार सेंट ट्रिजा हायस्कूल म्हाजो जो एजंट आसलो, पोलिंग एजंट, ताका तेजे फॅमिलीक धमकी घालून ताका हांगासर आपोवन येयला. सो दे आर स्कॅर्ड दॅट दे आर गोइंग टू लूज. दॅट इज वाय ऑल दीस इज बीइंग डन एंड दीस वील फेवर द काँग्रेस एंड दीस शोज दॅट दे आर नॉट शुअर ऑफ विनिंग द election. What do you think? What do you think? Yeah, because they feel that they are going to lose the. Who is doing that threat? They have threatened the family of my polling agent, but they are not telling who has threatened. So it's they also have their own security because अशें तर थ्रेट केले जाल्यार आनी काल म्हाज्या दुसऱ्या वाड्यान ताणें भरपूर पयशेय वांटले. So even in Calangute morning they were distributing money. My supporters phoned me and I went to the booth and then it stopped. Authority complaint के लिए presiding officer है? No, I am going to lodge a complaint. Proof में आ गया? Proof ना, that's why there is a question of my polling agent family also. So I don't want to officially lodge because तो आता हांगासर नाच बुथार नाच. He phoned me that he doesn't want to sit and he just ran away.